Good evening. Notice window bu thawai tani yengbiri ba khwai punamakpu hanba maktada kaisham yaiphabana ikok nona kurumjari loinana taram nokjari. Notice window na puthokchaba thoram notice dialogue hairiba dialogue asi lamdam asida thokliba maru oiba thawdo wathok sing kupna khana nenya bagi thoram amani. So welcome to Notice Dialogue, where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Notice Dialogue is what are core issues? MP Bimol. Koi Manipur da haitare koi kuidringai da BJP amadi Congress ki blame game haitare marak ngani sida huna ngangna ba sathari marui ba core issue da focus tawdaba rom du urakpa miyam na ubada Congress ka BJP ka huna ba mai kai rom na sum chatpa masi puna makse karigino masi puna mak torokpana maram moiraga koi Manipur gi hoji yamna maru ori ba core issue je karino haibado mipum khudi Kautropi film the Lakadore Mayam Pumbajana, Core issues, Karino, have the Subsana, Mipum Kudimang Nation and about what parties, Lady Mipum Kudimaxi, what are the core issues among Hanaquina Nation? And never get them to Quinasi Puzak topic any. What are core issues? Hoy focus say, Hoy Manipur, the Moru focus to human suffering, where Mayam Nozik, Mayam Tadoga, the lip came the lady bar. Say any puzzle like a port say Mamanji, skyrocketing Mamanji, quite a tongue, but India, the quite a tongue state Manipur, where Tabak Pang the Mayamama. Tangdu like Tadriba, Masipuna say, Matauka Matauragadi, Karawai the Swedivano, Mataukamna, political party, Mayam, the Puna Punjalaga, all political party delegation, with MP Bimol Hagido, Madu Pantokon Pagadoribra. Masih pernah makse kadai dagi matau karamna core issue da koi punna focus tauji hai matang da ngasi koi studio da khana nanya na bagda makta langsin mun library ba expert panelisting ai mya masak taksagi hama makta da MPCC gi spokesperson NINGTHOUJAM POPILAL botram noksari masung thagatsari. Thank you so much. Ani suba panelist na senior editor IMPHAL Times ki tamu RINKU KHUMUKCHAM tamu bu taram noksari masung thagat phong noksari koi hojik lambida social activist tamu TOMCHA julai Haki matung da soy dana koi studio lak pidaga koi bu koi dialogue asida mapung phan bi kani hain thajai ai topic de changa aham wa hanga jai POPILAL dum lak sarage koi POPILAL what are the core issues hain koi MP Bimol na hai baje koi stage da hai bi be koi POPILAL ni sangam be koi ngarang nahan hai tar koi Manipur chief minister na Manipur dai sakhiba MP anisina parliament da tawgada mathau issues amta pukhat pangam de Manipur gi maramda ngang bangam de na yam chawna accusation ama tawre Manipur dagi di bot kara chakre du Manipur gi maroi be issue border fencing gi matang da bu ere basu illegal immigrant gi matang da bu ere basu free movement regime gi matang da bu ere basu Manipur gi core issue gi matang da amata wa amta ngasi bot puthokti haibagi yam chawwa accusation ama legre loina koi gi congress ki leaders mayam na ngang pada asoiba kya yawrasu sengdok pa leite tumina dum lesalaga lei silence oina lei Tapi saya matang sida han boy na telma dum POPILAL ge mo core issues ki matang je mamang da so koi dum nei nagre do huzik su kanna divergent politics hai jare the only agenda of the Bharatiya Janata Party is to divert the present situation of Manipur aduna moi the divergent politics se amna hai aduna divert tawraga praja miyam je kai haini amam mada pushanna bagi damakta brainwash tawna ne bidam moide matam chupada hot nei yaba tanga kai no hadi blame game adu mayam na haine political parties ani se blame game sanarga leire no blame game sanaba natte Bharatiya Janata Party na di blame game sanai they are blaming the Congress party in order to divert the present issue adubu Congress party na lisang sin na khoina hawbadagi tawra lai je kaino fact achumbada yumbam oiraga pinpoint tawraga government asida khoi khuthila lakpani kari masida soire semdok na ba khoi honasi semdok minasi hana khoi kaubiro tanasi khoi nei nasi habani all political party gi meeting kaubiro kauraktre assembly kaudre khana gadaba pot Manipur gi lairiba core issues me am khana gadaba do khana nabgi room je pi dana na Bharatiya Janata Party na kai hai tare they are beating behind the bush tawra laire ba moise adana
Prime Minister Narendra Modi na Manipur ki issues da thawas hada itself is a core issue. Home Minister Sri Amit Shah na maray ani long bahay tare ko. Parliament ta mana kari haigi external aggression ki matang da wangangi. Aba khara lai raga haire ethnic violence ni among the Meitei and the Kuki and haira kreba. Ado di maray ani long ido itself is a core issue. Ada Honorable Chief Minister na muka kari hai POPIYAM thalu badagi irang jahorak pani illegal immigrants maram moraga irang jahorak pani han haire. Ado 2018 gi India Today conclave to the Honorable Chief Minister masamang na kari hai. There is no issue of illegal infiltrators hai ba. Ada am ka kari hai nahan ngarang nahan da phung sana taw ngi bido. Maitei ni ST talu badagi thok pe irang ni hanam ka hai ba. Ado di laidiba central leadership su state ki laidiba leaders su marai ani longi isya masi core issue ne ba. Masida koi na thai raga chat pe yaga da pot na te habni da. Aduga somda la abada ai isagi ai jaga gi sumang hanam ta sit ke ko ai gi jaga ai gi phayeng kangchup ai gi sekmai kendra rom site ke hai tare kangchup kharang da 11 November da drone bombs ka loina na attack phajana tawgram matung da yum tara tarung ni mai thado ise suspension of operation da leiba Kuki militant sing na heavy arms pairaga yum tara tarung mai thado ombani heavy attack ni numit da chathogri se adu gi mamang da ai koi gi phayeng ningol Payeng da ong ba kautuk ningol ama itay ma surbalas laiki de ko magi laiki da matamda Chief Minister ga JC kanguni yana ri karino that masigumba thabak se thogan dana na ba khoi security gi lapses lai bise lai heloi kupne yengsan gani haibane ba security ahem ba force thazan gani at the same time drone je pairak pa matamda nakthok na nabi da mafam mafam da jammer tham gani haina haye ba adubu hai gi ba taw gi ba pirak ki ba ai ba cherol do madu loina Nathai Graga, Taugani have a pot to Tauraktre, Micham Prasada, attack Tore, 11 November, da Yum Taratur, Tum Mai Taduk Pirame, me Ashi and I hold the Buddha, Adukatani Libok for Haragadi, Pura Kakaround Banaba. Aduga, 23rd December, Damka attack Tore. Aduging around the Handa, Akogi editor Tamosu Adum Tabirini, going around the Handa. Fresh oina drone bombs am ka attack tawre ba ai gi sumang han sichari ni ko kadang banda kautruk ta senjam chirang da si tawri ba mayam se masi core issue ne ba masi na thai raga chatlaga kari gi damakta blame games hanar leiri no sire adu dagi mamang chahi gi da thoki ba thodok ta senjam chirang hari ba jaga ji da drone bomb attack tawre yum da leijaba machin mopa drone bomb duna maram oraga soe hospitalized tawre Honorable Chief Minister senjam chirang tamna kurkul tamna Kautruk tamna chakani hana chakhibido lambi da kai dore Union Home Minister na chatpa yaro hallo haina thinge na halle ba adu core issue ne ba adu rabi huji Manipur da awa thengnari ba mayam Manipur da amukha na thoki da mong da thengnari ba samasya mayam naha singi thabak phangda ba naha sing sarkar na tawgada thabak thoram du gi wang mada lamdam ji kanna na bi da mukta ne khut khulai parak pa ga haise masi core issue ne ba adu naha sing je pura moigi mafam je kai da leirige scapegoat oina moje sina bire ba hujik na hasing se adudagi akoi gi relief camps sa mi lising hinpui na ta dun leiri ba relief camps sa privacy amata leitana kap ke kari no ke kari thabak shu ke kari gyan men ta dana macha sing lai tam hanbam leita dana wana mikap miraw khol tawraga leiri ba se masi core issue ne ba and then akoi gi leiri ba issue sida kari no haragadi Manipur ki praja sing se Manipur laima isida freely movement of bangam itself is a core issue. Inflation ki chang asukmatik wangi se masi core issue ne. Asigum mayam se divert to se karigino ba. Honorable Chief Minister Masamak Masagi lebak Chief Minister oiriba Masagi Manipur sigi kachin koya thum me chatpang maktri ne ba. Masi core issue ne ba. Aduga blame games hanis ji kaigino. Why are they blaming? Why are they diverting the issue? Yemo Honorable Chief Minister na hankari hai moi party ki function do da. Moina constitution ga paira dana sida adu da t-shirt lit pa do core issue ro Honorable Chief Minister gi damakta t-shirt lit pa nupa Sri Rahul Gandhi du Manipur da hum lagla me Bharat Jodo Nyaya Yatra Manipur da gi hauraga Mumbai Maharashtra da loigada Bharat Jodo Nyaya Yatra do Manipur da gi haudokpi gi karigino Manipur praja miyam je nyay darkar lei achungba darkar lei na haudokpi gi ba and then Parliament ki election loiraba matung leader of opposition oiraba matung gi aham official khongchat che Manipur da laki jiribam da yokshan bi rakhi ba adubu
T-shirt lit panupado, T-shirt lit panupado, and T-shirt lit pado honorable chief minister gidamukta BJP gidamukta core issue ne haragadi. Please do not do this. Don't play with the emotion of the people of Manipur haina hainingi. Karigino T-shirt lit panupado di jirama yorami Manipur ahumlak lakpirami. Coat shoot kurta pajama atang tang bilit pa makoigi honorable prime minister, honorable home minister di lakpang ngambi bro. Honorable prime minister Manipur gi matang de arrest to bang ngambi bro. Kurta pajama atang bilit pa. Coat shoot atang tang bilit pa. Honorable Chief Minister, masama yaw na masagi cabinet minister si zero nam chat pang bro. This is the core issue. Manipur gi naha mayam na lairik tam gadaba tamak taraba tabak su gadaba surak taraba tawan thok pa tabak thoram mayam masama sai profession taw gadaba do taw wak khang na tang hong chai ga lai ri core issue ne ba masi mayam je nei na da blame game tawraga diversion politics hanaraga matam matam gi ngai hak ki divert tawraga lak do madudi khoi yamna laibak thibani haina hainingi. If you love the people of Manipur pajamiyam je nungsibi taragadi taseng namak Manipur kannana bagi damak to hotna minase ba Manipur kannana ba khoi hotna minase ko sulit pagi matang huji am haina ri dana noida sector adu haina ko lit pagi wari ne ba du dala ise scam gi adu gi haina Manipur da ju ko sut kuta pajama atang tang bilit la Manipur thugaina na ba hotna raga le ragadi ya de ba ado ngasi pokna pham da ju phonge kari hana phonge pokna pham da kainogi sigi prime minister na Manipur gi matang da tumina leibagi maramda taruk maram taruk puthoe hai maram taruk sida maram ma khai jage ba masi Partha S Ghosh professor South Asian Studies JNU gi professor na mana hai bani ko asi pokna pham du phonge kare BJP may be taking advantage from illegal drug trade for its party funding on why Modi is silent on Manipur and why BJP is not solving Manipur crisis haina mana ngasi hai e ba adu masi pokna pham da clear oina phonge ba masi ju core issue ne ba naina bom thoya ba core issue hai ba se aseng ba core issue je khangda dana tarang malang da tawraga khangdi khangini ko honorable chief minister khangini adu dagi BJP sarkar je khangini core issue je kari no hai je adu bu khangi ba core issue se masi khangna khangjan da ba saraga praja miyam je ut wai na chairaga apang mani hana khan bagi mo ong di tawbi gano praja se ishoni praja singna ni ngasi sarkar paihali bse prajani inthu ge habu sungam me ba su da leiba kuki militant singna national highway da nahan gi kangpuk pi ki thodok to da phong na sophisticated arms paira ga chala ba pau da state force amadi central force na kari ju tawba ngam da do that is the core issue madu core issue na te hai ga dawri bra asiba mayam ma mangi ba mayam ma thibu phang da ba mayum da mama mapa na ngasi ju mikap mirau khona teng thari relief camp sa suicide tawra ba mangi ba siba mayam do hakchang machet to mapi machet to da wor ga su phang ga di ko ai khoi magi mathau mangam je loi sanjar ge ana mama ma pa kap ga lei ri do madu phang ri do ngasi ju madu core issue ni madu mayam do phagi pharang oina sijna badi please to bi ga no haina ai ikhut no la dai Manipur sarkar ji dai ai haijari masi haijara ga han bi statement je swai dai tamjage ka da matanga hangja hoki khoi gi hanagi union minister so piram ba khoi piji tam ha gi ba wafung amada Manipur gi solution je Jing Manipur le community home majority community home je tokai na thammakan da solution lakani hagi wa home je khoi chief minister hai gre masi hagi wa home je tweet lok thok re du AICC da gi ju sengdok play de the congress leader mai kai du sengdok play de Manipur congress ju sengdok play de silence le na sam tan kamai na khombi gane honorable chief minister media da khwai digi active oi ba honorable chief minister ni masa mak thengna bi hodra ba male honorable former chief minister akhoi CLP leader ju oi biri ba pawung ibo bina phasana sengdok kharabani adui matang da ado masi media da uhodra bra natra una usanada sarira khangna khanjana da sarira hujiki matam sida divert tauna na ba puthori ra habidu makti khangde ko ado P Chidambaram gi magi statement do masagi personal oiba statement ni haina pawung former chief minister na hai gare adubu Manipur state ki Congress ki leaders singna pabung chief minister pabung CLP yauna honorable MPCC president yauna khoi gi outer masu inagi MP sing yauna khoi legislature sing yauna AICC da phone tawraga wari sanar matung da ai khoi gi former union minister P Chidambaram gi tweet khudakta hai riba Twitter du dagi khoi lokthok han gi ba aduna ta e kari ta e madudi Manipur gi leiriba leaders singna honorable Mamangi former union minister tawriba poto yade have to khangan bane aba ego na yaroi you have to delete nangi personal opinion oraga su maduna Manipur da tariba image adudi madu kai dongoi ka hende yaro have gi image ni adu moi gi union home minister Sri Amit Shah
अखोई इंडिया की यूनियन होम मिनिस्टर मसामकना मरे अनि लोंग बददि करिगी मोइदि सिंगदोक्त्रिबा अदो माई मतुंग इल्लगा दुम करी एक्सटर्नल एग्रेशन नि और फॉरेन गी अदु दुनियम का हायरे अनि इथनिक violence ni kanglu bani gi marak thokpa violence ni amuka haire adoi matung ilagam ga honorable chief minister jo popi ni ai nga sa hagar illegal immigrants ni maitai ni st tan bagi ni hai masi matang de kari gi moi sing do oi sing do phum thok ta bro sidi maram di asi jo praja sing da achaw minam manatro ngahak na amuka ama hai gani ngahak na amuka ama hai gani clear cut oba makoi gi point to laite ba adu laitri je kari gi no leader am oina makoi gi masa gi point ama laijadraga praja sing da ngahak ngak ki ninga ko wakhal da ninga pangang gani ngahak ki खनाउदो होनबा सोर गी टाइप ngang ki ngang thokani adu tawgani haina hairagadi leader amoina adu kaidongoi da tawroidabani haina ai haijaninge ba advice nate it is a simple suggestion from a normal citizen of Manipur. Thank you. Thank you Popilan ai dialogue ki makha satarak badai tamo RINKU dala sage tamo khoi tamno zum ubiri as a senior journalist editor moina hai tare khoi yojik aleri ba political party ani je blame game amaga sum hunaraga sum lai bai tare khoi core issue da yamna focus tawda bi je masi political landscape to hong la kadroi natraga masi karigumba khoi Manipur gi aseng ba issue je core issue je kau gi dara masi matau karamna khoi political party leader ma'am punna both ruling and opposition da core issue da focus tawna ba kari haining etamo yam chume Manipur da hujik thoi ba issue se multiple issues me am thogle hujik se core issue hoi core issue just magi striking over adugumba issue ma karai dagi thole ino ani yeng dugi adai gi thirakanda madudagi macha sum pokthora every issue has become a core issue la e hujikta congress ki akhoi gi popular na haibi kiba mayam du chumi akhoi gi hujik thoi ba yum da hanjanba yadana leiriba idp singi issue nomai paiba cookie arm terrorist singna mitai da kaptharakpa nomai sigi control tawba ngamdana leiriba sigi issue adudagi citizen nama oina khoi constitution da piriba magi khoi da piriba constitution na piba khoi da hak sing do madugi fundamental rights na chingba guaranteed tawriba khuding maksi si mafung phana citizen amada phangan gadabadu phangan bangamdaba sigumba issue sing se hujiki thogla iba crisis ina maram orakanda mathang sum macha mayam ama pulaga issue khudimak every issue has become a core issue haibagi adugi phibam amada adum tarakpagi mong su dum ui haitare multiple factors me amale adeduda haining eba poti akhoigi board congress su oisunu adagi bjp su oisunu hariba core issue singsida akhoigi issue singsida haitare Manipur da thoiba issue singsida masigi issue se losinanabagi akhoi kari tawsigi habagi khanna pot amakak yaudabida ngasai soirisi hoi democracy da opposition gi khwaidagi chawba role amakakti ruling da moina tawriba singdu asoiba thiraga asoiba du thillaga takpa natraga moida criticism piba sigumba thabak mayam si democracy da dum chatnai masi yanai aduga India da su hujik lari se democratic form of government na opposition na kanga kenada ruling da moigi si soibadagi akhoi samvidhan da piriba adagi kenada constitution da piriba sigumba hak singa se sections of the people of Manipur haitar in India Manipur gi miyam India gi citizen section khara se sidadi mapung phana phangandre ka haibagi issue sing se si lai sing se swagi issue sing sida munna khal kanda adu kadai dagi thola ino ka haibagi pot si khanga kanda akhoi gi sigi pot se address tawr kadabane ba adu yam luri di Manipur se akhoi yelongai dogi hauna puari gi tangka kaya dagi hauna akhoi se pullaga amadi akhoi si awa chaitheng me ama thengna kanda Manipur si kai hidra adagi even Manipur si dagi akhoi si chahi taret pok tanthok pidana awana laidana adagi amung halaga amung laidana historical keno me ama journey me ama da laga sagat khiba siguma Manipur se masi akhoi apun mana ngaktana dum nga aga laeba adubu apun number to the sometimes hagai gi metan asiba haigadra kanaguma khudong saba pamba kharana su adum masi kenosi yeknabagi mission chang hidabasu laitaba nate for example 7 years diba session gi matamda akhoi gi sidale riba akhoi gi maitai gi ningthau oiningba kharana akhoi gi Burmese gi ningthau gi manaka chatlaga hairui haibuduni mokoina pannaba adu leiringai matamduda aduna maitai gi mission kaisu changitaba maitai me amasu dum laitaba nate haibtare adeduda sigi issue me amse lakpasida karigi damakta leiriba government sina
issue the strike tawtri karigino hana hamba hek hobadagi thoglaiba issue sida loisindanaba hainabagi damakta kariguma akanba force ama sisinaba ngamgidabagi maramse kari factor leibadagi no kari asonba leibadagi no haibsisu yam chauna hangba yabo wahang amaneba mas kainona akogi chief minister masamakna haigiba akogi security intelligence lapses leigi na haiba phongdokre well and good lapses leigre su phare adudagi di adugi matungda amuksu haigibasi akogi kai haitare illegal immigrants sing popi antap khotat pasigi mayam sidagi tholakpani kolakpani kaiba mayam amasu adum haigre haiba singsi factor se macham cha togra hojiki leiriba sigi sigi against the issue sibu crisis sibu continue tawba pamba kangu sinadi masigi issue mayam se paikala ga hairi khudigi masidai sida moigi group se sagalakpa nambagi pot ama chatleba aduga somda political gi magi party du gi natragana government du gi ngakthok na bu honna bada pot mayam ama sum ama muk ngang ama muk hai tawsidi aina muk pandraga su mayam na loin khangna lerabani parliament na home minister na kari hai gi adagi dana kari hai gi television interview dana hai du su amane ba hoi chumme chief minister na hai bi wafum ama kakta chumba ama kaklei hoi mana adugi poto intention da atopa interpretation da haira magadi khangde ko ado akoina aina uba interpretation ama kakta mana haiba da chumba se kaino si crisis ma di spark to se akoi gi court ki directives tuna ST demand gi matang da tawbadugi against the chatkiba rally du da gi numitu da gi haune spark to ki bani haiba da mana adai da chumba masulei adubu kitang khanduru ragadi aduna su adum chumda bu sai maramdi adugi mamang April 28 ta Jim Tugaibagi Hakta Yam Chawba Kogi government against Iho Masu Adum Laibani Dumasu Adum Kanga Baneva. Ado Sigumba Mayamsi Laga Kano Macha Mayam Sina Sigini Adagi Popical Divasengani Nataka ST Dimangini Muhai Ade Amagi Kanodagi Mutolopani Muhai illegal influx Tagini Muhai Adagi FMR Sanaram Badagini Muhai Ado FMR Lotore Haraga So Muk FMR Adum Lay another form of FMR adum thammi sigumba mayam se leiriba singse masi solve tawna damakta kano amakak way forward amakak akoi si changjan ba chummi haibagi khongthang ama hoi akhoida haidoktrasu yai miyam da se government gi thabak ai se secretary su khara tawdaba yadabnina secretary da tawraga su visible oiba pot khara loisanaba hotnare haiba pot khara uhanbra hairagadi ngasi bo udri hojibok irang se sum chatharaga leibagi matang da adum leiba kari hariba government sigi oibiriba akhoi authority singna maruena chief minister na su natraga leibiriba kana gumba bureaucrats officers singna su hariba khoi chathariba keno se crisis se sum chathaninga ba leirabra haibagi yam chawba akhoi da chingnaba ma leiba maramdi ai simasu haijage kuki rom side taki su kuki gi kanghu sing sina sigi irang se sum chathan ba se yam pambagi mong ma ui aina akhoi aina phongjari Imphal Times ki paper da nahan phongjagi bani akhoi kuki keno gi kuki group sing sina ne moi tok taret na kamain tawge da tham dul pa karor tara se illegal tax oina ne adi plus khongbatli na ko mayam dagi moi group tara muksu moina 60,000 khongbat pa yawi adu khongbat pa yawi tham da mayam du punjal laga 10 crores mukti thamada khonggatli haibagi adugi report ama leiri bane madu pura akoina madugi poto insider source dagi makoi dagi tholakpa akoida aingonda akoida bizu kanoina pirakpa adugumba chi ama khaktagi akoina akoi phongi bane ba haibadi 10 crores phangagadi adugi group singduna irang ge sum chathaning bagi pot ama leiye dumadi khange madugi singdo suspension of operation da leiba kangu neba why not the government sina hana dagi su hanjan haigraba adugi sugi kangu si masida akhoi illegal influx illegal immigrants ki mi wa yarum ne na claim tawrabani hujikti ZRO gi moigi lusing basi illegal influx ni kanoni immigrants ni haribni adu nataba atay atop mayam su yawribani haribani sing sida Manipur government gi stand da makoi gi ceasefire gi kanos moiga tongnariba suspension of operation do abrogate tawena assembly da bokta kano lawbadi ngamaga masigi process center da masigi process abrogation tongnalabagi damakta akan ba pressure pisan bagi mahutta
तोान अखोई नेरेटिव्स मैम थोहलकान पब्लिक से कन्फ्यूज थमकान पब्लिक की अपुनबसु कन्फ्यूज लेरबनिना पुलहनब ngमहनदब मौंग अमा खक्त लेबसिदा यामना अखोई सिटीजन अमा ओइना ऑब्जर्वर अमा ओइना जर्नलिस्ट अमा ओइना अखोई याम नुंगाइते सिगुंबा फिबम सिदा लाइबसे अने पॉलिटिकिंग तौब मतमसु नत्ते अदुगा स्वाइगी एरिया मतमसिदा हुन्नबगी महुत्ता कैनो द वे फॉरवर्ड टू अदुगी कैनो अमखक विजिबल होइबा कैनो अमखक मोय प्रिपेयर तौबिरगदी प्रिपेयर तौरगा मदुगी एक्शन लाइन ऑफ एक्शन दुदा चथेबिरगदी अदाइदा माय पाकपो होइगनी मस्वाइदा हाइरकपसु याय अखोइदी फेंसिंग खानबगी पोटसी अखोइगी बॉर्डर फेंसिंग सिना कैनोनी सोल्यूशन अमनी ना मोय स्ट्रेटजी अमनी ना हाइरकपसु याय हुजिबावद बॉर्डर फेंसिंग होइरबसे 9.5 किलोमीटर अदुमुक्तनी हुजिक मखोइना लोरिबसे अदुगा लेरिबना 398 किलोमीटर्स नि मसी खाबदा चही 10 मुकी ममांगदगी खारकपुदु 9.5 मुक्तनी लोरिसे अदुगी अमुक्सु मसीदैसिदा बॉर्डर फेंसिंग आइसिदा या बॉर्डर फेंसिंग से खाब यारोयने येलकपा कांगु म्याम मदुसु येफमसु मरम मोइगिसु आर्गुमेंट दो दुम चुम्बसु यावबे कइगिनोबदा बॉर्डर आइसे लेजतारगसु मागी ह्यूमैनिटेरियन रिलेशनशिप तुदी काइना बया यादमना मदु चंगथोक चंगसिंगी गाइनगी वखल लोमदा लेरमबे अदुबु विथ ए प्रॉपर परमिशन याम फजना निंथीजना तौबा मा लौखलगा तौबसु उदे एफएमआर गे वाफम नेना हारगसु मदाइदा अखोगी लंबी मा याकपगी रूमजी हुजिक उदेबा अदुगी महुत्ता कांग्रेस सु दुगारे कनोसिंग से अखोगी सिगी पी आर्गुमेंट तो चेदो लेरेदी कदु व्हाई नॉट दे गो टू द सुप्रीम कोर्ट मोइना हारिबा अखोगी सुग चतनबा लुप अमा दा सुक्याम पैसा हंदकी 6.7 करोड़ पिथोखी ना हाइबगी रिपोर्ट अमसु लेबनी अदुसु अदुम कैनोदा मयाम दा पब्लिसाइज तौगी पोर्ट होइना ले अदुगी मोद व्हाई नॉट दे गो टू कंसर्न अखोगी प्लेटफॉर्म टू द कोर्ट चलगा सि पीरिसे सुसे एब्रोगेट तौबा तौदबरा हाइबगी अखोइना सोम चिंगनरी गई असेंबली दे एब्रोगेशन तौबियो होइना सेंटर दा थायना हारिङै मणिपुर गवर्नमेंट एब्रोगेशन तौरेना हारिबा लेङै तंजासिदा थोइबा मयामसिना ताए दे वांट टू कीप द पीपल इन कंफ्यूजन स्टेट मियाम से कंफ्यूज द लेरगदी पावर पाइबा याम लाई अदगी मोइगी खुदोंग चाबा तानबा याम लाई अदगी मखोइदी मणिपुर सिगी खन खनदबसु अदुम मानबगी एग्जांपल अमना लेरिबे इंडिया की मेजर सिटीज सिंगदा अयामना मखोइगी युम लेनदबसु यावद्रे हाइबा पाव मुसु दुम तसेना अखोइना मदु पुथोरा अदि अदुम याम लेगरे अदुना सिगुम्बा मयाम से सिना अदुम ताए अखोइसिदा politiking tongnaraga lay what are the core issue they never care about the core issue because they never wanted to solve this problem aduna solve tawba pamdabagi mami ama ubasina core issue da makoi hena thawai yaude people's tea sidai sida confusion state ta thammabanina amaga tokhai leinaraga punjan bobo yadaba film da adugal chatkadaba lambi chatpa bhawta ngamoidaba film amada leibagi mawong da leiri na sumaina hambagi oina haijege थागतरी तमो रिंकू आई डायलॉग की मखा सतरकदाई तमो ओजा तोमचा लाक्चगे ओजा होय ngasi topic se what are core issues MP Bimol haibane oja tomcha jun ningsing be ngarang nahan haiba tare hoy gi BJP gi office ta throma pangthok pada Manipur gi chief minister ha gi wafam da Manipur da gi miyam na yaraga tha gi ba congress gi mihut chingdana Manipur gi MP anina parliament da ngasi phawda Manipur gi core issues ki maram da puthoktan wa ta ngangde na हाकी वफम लेरे अदुगी सेम रिप्लाई दा MP Bimol ना मुक हायरक पवाफम अमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमो ओइरगा मणिपुर मफम खुदी मुक्ता चतपंगम दा भाइबसे कोर इशू नी हाइबा वफम मजुले अमगा सुम ब्लेम तौनरगा लेबा हाइबसिने खै तमो Bimol जो हाइग्रे अखै सॉरी तमो रिंकुन जो हाइग्रे अदुगा इ मरक थना तमो दा खै MP Bimol की मागी फेसबुक स्टेटस हाइतरे मागी कोर अमतंग तौजरके ओजा तोमचा मान हाइजे कोर इशू मता हाइजे कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा लेंगाक लेना चाही चा कया लेरकनबा इरमदंबु कांखोंग सहेंदुना मिसी मिना अवा अना नंगंदुना लहलिबा सिमिलोन थुगाइरिबा चना पंथाप लेतबगुम अकी अखंग मिपाइनहलिबा मदुगी मथक्ता लोइलम लेंगाकुम मपुना हाइबा इंदुना लेरिबा नफरुप की मी सीबा फावबा असीबा हंगबा चटके तौबदा मपुना चटकनु हाइदुना ममाई लेरगा हनबा नरमदगी लेंगाक की थोबुरेन ओइरगा नरमदम की मफम थुंगनबा चटपा फावबा ngamdriba maduni core issue haibadu makhada ham ghaire kanade yamba thamoi sengna si akhoi su kobiu tanabiu all party delegate kobiu government of India ga akhoi punna mayong minasi prime minister gi appointment lobiu lepak miyam si ware iramdam kansi haina mana Facebook post amana smaina quote tawe oja tomsa masdei hoji orei ba koi gi core issue je hoji koi gi tamorin kun haige core issue je
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯕꯣꯠ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯟ BJP ꯁꯨꯝ ꯍꯨꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MP ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯣꯝꯆꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠ ꯀꯩ ꯂꯩ? तसेंगना हाय तारगदी ओजा बिमोलसी मान हायगसी यामना चुम्बा वाफम हमने हाजिने अदु चुम्मीजे करादगी कराय बुक चुम्मीनो करिनो कमाय तरिनो अदगी मागी फिबम न करिनो से ओजा मसासु खंगदो अखोय मणिपुर द वारी से क्याम कुइरगे मणिपुर की इशू मयाम ना थैरगा को मणिपुर सी थुगाइदब यादी हाबी मोंग न चथरै इसिदि असि ngaraangdagi nate hek manipur na india da ko inner akoi ki ko marje agreement makha da changiba matam dagi di manipur si chaukhana na mo kari tawirage koi na hanjana jana hagi dana ba ML Act 1960 da pure moina ching tambi wa phum pusale ma da hill area na pusale 1971 da sage koi ko statehood phangam dai sida makoina keno sida akoi ko article 371C pusale 371C gi number 1 da hill area committee semi number 2 da executive power of the union extends to giving of direction as to the administration of the hill areas haidana statehood ama oiragasu sagi ko state ama phangagasu state ama oidabagi mong se thamami se kanana tawbuno ademo asi ngara gi chatpa yaba yadaba wachi to ga national highway da isang sitna ko illegal tax lori siang kuirage ba adu hai taragadi ojabi mol haidam summe adu mana lawba platform di sanadri man atoba platform di lawga ngasi bawda palamba hojik huji yauna lairiba political party si matakta naiba orgadi yam phajaga dawni am samna habda khoi manipur da tawri si karino haibse aduga asage khoi ge hojik kori sugi matang sida hoi moi ge wai mu tawna jasunu amana tawri disu am samna hai targadi ojabi mol haiba kori su da duna kori su targadi hojanda moina parliament ge matang da di wadu pan gi bra akhoi ge manipur ge wachi kanam thana puthokte aku tasena ita di kori isu je moi na ko BJP na ma hai amana ma hai se khoi da praja da sawo injan ba matam da khoi cha ga dra kori isu je moi na khoi da pura ko ya bra khoi kori isu je kai no imphal manung da leriba imphal valley manung da leriba mitei loina mak sau je khoi ki keno da khoi relief camp da leriba sa mana do khoi kari facility leri ke hoje tolu sa ba khoi nu ngai bo ane ate keno khoi ki kom nong ge suru ga cha gi ba mi sing ji hoje hoje chen thok leribra hoji dukan kya thong lole dukan nomuda dukan pot sit bu dukan yausala bani ade hoji akhoi meeting na harba se kanu ge ko chief minister ko ji to ba akhoi misam akhoi na chat ba phangi bra ba chalali bra misam ai je kan na te akhoi kanu se lai ri ba akhoi mitai ha ba tangbu ji chat ba phangi bra ba duna di hoji community kana kana re hoji de dolan pura dolan sabe yam yaung na gre na community ma se te panding dre Manipur ki manung sida ko moi khatana panba moi masen yanaraga ko tawba tampak ta leibada ko moi da hoji ko kanu se a gari tharum badagi hoji kanu se tawdana dukana chogo phangwatana leiba mayam yaw gre hoji masi akhoi si panna se haibra ba khoi aduna tasengna hai taragadi topiro kori su adu oda haibasi ko thabo na bangthokpiyo ba aduna ngasi am tasengna hai matamda tasena hai takade hoi ST gi rally not ST gi rally dunan da ST gi rally du manungda akoi ge kuki gi centenary ge che mai thare habi ding natra ba moi akoi du thaba hogi bu hana violent oirum deba violent oino machak ti madu moi pi gi bani adu tasena hai takade adu gi mamang da gym tha gi ba khot gi bu parja de attack tok de government moi attempt tok ne forest office mai thai government ge official kan machinery de moi mai thaja bane ba adu tasena moi hoje moi na injil li ba pochi di kai no ha matam da ST gi mayuk ta chatpani hadna adu all tribal kano na student union ba na sinbani moriga kano ga sin irang thei kangpopi ga kano chusampur ga okay kano da none da chali am inna dum chali ma ado tasena moina chusampur da chali ngai da khoi centenary mai thare ado hojik so centenary mai thaba do kuki na ni na tra ga party na ni na haine re ba moi ma sen tawne de mai chau ya ba po chu na te ma do a concrete na yo na sa ba po ne da makhong du da rubber kano ko tayar khar mai cha ku da no taw ya ba na te ba do tasena ta ga di ma do injil la ga taw gi po da ma ne ba aduna adu ogi ta ga jo core issue se hojik tasengna ko core issue se khara di pai bank kale central government ha ba tam da khoi illegal immigrants sing foreigners sing ni irang thon mane se hojik moi foreigner control tong no po se khoi u da khara le re 2005 ta issue chana re
मसे आई पार्टी दा हाइजर को सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट दा हाइगे को यूनियन गवर्नमेंट अखोई मणिपुर दा सुपु चले सदगी को 2008 स्टेट गवर्नमेंट अखोई यावदबा यारो है दना अखोई यावचले अदैदा सुगी ग्राउंड रूल दा मपानदगी फॉरेनर संग पयाबगी लाइन अमा पिरा अखोई हंजन हंजन नैना करे एमन ने नजर अदैदे प्रोटेक्टेड एरिया रिजम से को PAP से अखोई को सही तरह मरी के ममांग दा लोथोखे मधु 2010 अदाय लुगन हाना मणिपुर दा फॉरेनर संग बयाम लोरमे अदुदगी फॉरेनर से फ्री ओरे अदुदि अदुमाय तौदना करी आइडिया ना खंदे सेंट्रल गवर्नमेंट ना यूनियन गवर्नमेंट अदु पोतमा अखोई मणिपुर दा चलाइबिरमे अदुदगी कदौरे हंदक इरांग थोरको मतमदि कदौरे इरांग जे थोक्तरिंदा चोचामपुर दा कनो फॉरेन की जर्नल कनो मोगी को मीडिया पर्सन लेरमे हाबमा अदि हजि अनोवा वीडियो थोरको मतमदा फॉरेन दगी लापा को रिटायर तौरबा ngसाई को मेरिन सिंग आरो कनो से आर्मी पर्सनल सिंगना धर्म की मिंगदा धर्म संदोक लाक्सलगा मोय हजि कनो तौई पोदम लेरे अदना मसे ना 19 डिसेंबर की फोंगपनी हंदक मसे रोखोखरेबा मणिपुर ने मिजोरम ने नागालैंड ने अदना मसे तसेंगना हजि फॉरेन नेशनल से संग सिमदि आई मसे मोयना ngसाई हजि हारिबा मपान की इमिग्रेंट सिंग से लागा इमिग्रेंट सामम धागा फॉरेनर नेबको असि लागा मसे जा अखोइना कनो खक्तंग उबुसु यारेबा परमारम दगी लाकबा कुकी नत्रगा चिन को पार्टी हारिबा कांगो जिसे कनो उबुसु यारेबा हजि तसेंगना वेस्टर्न कंट्री दगी लाइबा को याम लाइना चंगागा मोइने से हंचंगा चक साबिरिबा दगी धर्म की मिंगदा अखोइगी लेबाक जि थुगाइना बहोनबदा याम चाउना मतेंग पांगिबे जिया मसे जु कंट्रोल तौनबा नेना इदि खंजैबा दन मसे कोरी सुजि पाइबनेबा अमदमदना सोना खंदा समन खाबा ngasi जु खबरदा यावबो थेंगने मोइ के कनो निगी को अखोइगी ngसाई येंगबदा मसिंगदि यामदे अदुगा मोइ कनो बॉर्डर पिलर नंबर 2 ने किलोमीटर क्या नो मंगा द तरुला अदुगी मोइ ngasi कनो मोइ टेंडर कौरी को याम थुना मथम मुदन तरुकने खले अदिगा मोइना PAP कनो से मो फॉरेनर एंट्री के दो मोइना मो कनो द फ्री मूवमेंट रिजन को FMR की मोंग नंबर लाई अदुसु मोइ ngasi खबर याव को मतमदा मोइ के मफम द मोरे दे लेब CSO सिंग अदिगा ते तमिल संगम काय काय कमिटी CSC दि सो याव मरो अदु तौरगा मोइ चंगबा यानबा बेम ट्रिक लोंग सिल्ली हाय अदिगा नान मोरे की गेट हांगु मतमदा बर्मा की साइड हाउजी कोइना अखोइ याम कन हंगनिंगबम लेरिबा बर्मा से म्यांमार से याम कन इरान तौदना इंडिया का ताइनेरिबा जगह जगह सिंग सिदि अखोइ की को रेबेल सिंगसिना लोय कंट्रोल तौबी मोंग दे लेग्रबनेबा अदु तागदे असना का रिचंग कदि जे कनाना अखोई अक्तन पास पीबे यादे असमना खन दिसु चंगरे बे पास अमा सोमदा लेहुगदौने अदना सी तौबो मतमसिदा ngसाई असमना खन दिगी कनाना तरोगा थाजलकदिनो करंबा मोय गवर्नमेंट की मेचिनरी दे हजि लेर मरुदमनि को हजिसे मोय रेबेल की गवर्नमेंट अमा लेरबा मदु इंडिया ने रिकॉग्नाइज तौरबा मजु याम लोबो पोने अदुमदे अखोइना हंगुबा यारोय अन ngasi hayeng mo hekta hapta amasida natra kaida अखोइगी ngसाई अखोइगी को राखिने स्टेट हैबर करिगा अदुदि मोय कंट्रोल तौरे रेबेल ना अदु हेक्ता अखोइ निंगता मेनेक्ट लौथोरक पयाबा पोत अमने अदना से हम सबना अब बर्मा से काइनिंग काइमांग लेरप मतमसिदा यामना लुब तंजासिदा ngसाई हजिक तौरि पोजे कोर इशू से कंटा अखोइ आखोइ से चतप ngमदबना काइबदि को मदुदि तसेंना हाइतागदि मदुमकने ना खनतागदि मागी कनोगी लेवल से दिने में खल्ले ममदि कनो लंबेन चतप याबा यादबसिना मदुना ख्वाइदि लुब कोर इशू ने हाइतागदि अखोइ मणिपुर थोइबा इरांग मयाम अखोइगे युममै थादोरक्तना अखोइगे मितेगी को युम मयाम तेम थोख्रिबा मयाम से चतप याबदना दुम यागदोरिब्रा चीफ मिनिस्टर ने लोइना मफम थुंगना चतपदना अखोइगे इशू से सॉल्व तौदोरिब्रा हजि मिते सिंजे मपान चोप चतप याददना लेरे एरोप्लेन नत्रगदि अखोइ चतप यादरे अदुना सॉल्व तौदोरिब्रा प्रजागिदि कमाय तौबो चीफ मिनिस्टर कते चीफ मिनिस्टर जे हम सबना हाय तागदि मा चतपु चके दादि मा दे हेवी सिक्योरिटी एस्कॉर्ट रो चतप याइने प्रजा सिंगदि फ्री पैसेज दि अदुना अखोइ अदुना याम सबना हाबदा मखोइ मसेन से इलेक्शन की सुमाइन तौबसिदे आई उनिंग दे अदु तसेंगना ओजा बिमोल हाय सिंगदि हमदि सुमे अदु तौदबो माना ngang प्लेटफॉर्म सिदे ओनेना आई अमकसु हायना हाइजेगेबा अतोबो प्लेटफॉर्म दे ngang मरमदि कनो दा लिसांग सिना ngasi बक पालैबा इंडिया को अखोइगी गवर्नमेंट से हाय तारे को लोकल के अखोइगी कनो ना पांबा मतम अखोइगी को रीजनल पार्टी ना पांबा मतम नतबा अतोबो मतम ना पांबा सिंगसिदा अखोइगी को प्रजा के अखोइगी मणिपुर की हानि की लेरम सकतम को अखोइगी नेशन मोइना अखोइ पुंजेगेबा इंडिया दा मदुगी नेशनल कैरेक्टर दो कायदना थंबीबसे कना यावगे थुगाइना बसिन मंगाक्तने बसे अदुनदि तसेगना हाय तागदि हजिकी लैरिबा मणिपुर की कोर इशू सिदि करिनो हाय मतमदा अखोइगी को नेशन ओइना तिल्लिबा मणिपुर से थुगाइदबा यादे नगाने हारिबा कुकीने हारिबा मिटिने हारिबा से तिनान बसुंगा यादे मोय खनहन गदमने वन वे दा ngasi वक्त मोइना तरको पॉलिसी सिंग जा अखोइगी थाइना दिगे हुन लाबा चिंग तमने लाइबा याम फजन हार्मोनी को नुक्सिनेना खनदना लाइबा सिंगसिदा खेना मतेंग पांगसिनबा कर्म पॉलिसी लेगरगेनी मचे मचे ताबो पॉलिसी कांत नत्रो अखोइ ngasi वक्त तौरि सिंगसिबो अदुना योंगना तनियन बदौना को अमगा खनरे को अमगा खनहन तौरगा अखोइ लोइनमक तुंगरगा ngसागी को माइग्रेन मयाम अमा थाजलगा को हजि इबु उरेदरा सुबनुद भोट खोमा मतम करम लोन भोट खोमगे
हजे अखोगी कन पंचायत की वोट खोम मतमदा कोई मिथिलों तो खोमीब्रा नत्रगा मोई ट्राइबल की लैंग्वेज खोमब्राबा मसे मखोइना ज्ञान ताब्रा बसे कुकी ने हजरिबा जोमी ने हजरिजना मो ज्ञान ताब्रा अदु मो अंडरस्टैंड तौराबा हजि जिरी कनाना कंट्रोल तौरगे बसे मो अंडरस्टैंड तौरा बसे मोसो अंडरस्टैंड तौगदबने बसे अदुना मसे कमत नते अखोगी कोर इशू दि कनोदा मणिपुर ठुकाइदब यारो हेदना लाइसे अमनबु पालो मसे चामाने मसे तौबिगनु मसी थेंगनबदुनेबा अखोगी कोर इशू से अदुना मसागी असिंगवा मसा मसुदु नतेबा हजि नेशनल हाईवे जा अखोगी सिदा पुरे पसिदा ऐसा अखोई पैसा पारगा लोइरेना प्रजा सिंजे वानिंग वाजो तुंगे तौजिने पैसा खोमेबि सिंगसु असि अखोगी मणिपुर ठुकाइनबा मसाक नतब्राब मैं हजी जगह से मसी तब मतमदा मसी को आई जात पंजरवे कम्युनिटी पंजरवे सुमाय तौदना इलीगल टैक्स खोमिबसिंगसे मसी कोरिसु ओइबम थोक्त्रो करिगदमते प्रजा मयामदा माय नैबम थोक्प्रो हजी मणिपुर की लैरिबा कोम आई हाइजब मणिपुर की ओजरिबा इंफ्रास्ट्रक्चर मयाम थुगाइबा लोरेना इमेजटी लेत्रे हजी हजी मणिपुर को स्टेट के ट्रांसपोर्ट से इमेज से थुगाइरे हजी सिगी गवर्नमेंट से खरदी सेमगली अदुबो अदुमक यौनदी सेमगतप ngamde अदुगा ओइदबदि ngangjore अदुगा मसीगी लाइबा बिहान की बीजेपी गवर्नमेंट से हाना मांगरुबा एमएसटी दो अमोन हिंगल हंदना मसागी को अखोगी इम्फाल कनो तमेंगों चेली याम नुंगाइबा मरमदि कइनो याम होंगी इम्फाल मोरे चेलमी अदगी सी चंगे अचो सी चमो हजि अकाइबो मो ओइरे को हजि मो मसी चेन मंगम दो फोदम लेरे अदना असिगुम्बा इंफ्रास्ट्रक्चर मयामा अदगी याम वाना सेमजबा रिम साइदना को अखोई सेमजरमी हजि सेंटर दे पिथोकरे अखोई गो इजबा यूनिवर्सिटी मणिपुर यूनिवर्सिटी ने खेला अदु सेंटर दे पिथोकरे अदे फागी तौने अखोई पिथोइजे गवर्नमेंट खत ngaye ना अखोई पिथोकदबसे गवर्नमेंट से पिथोकरेसे लेट सेंटर रूल अस अखोई टेरिटरी दो हंजलसे इंडियन टेरिटरी दा हंजलसे अखोई के नमक पिरको पोत में सेंटर ना सुम अखोई चलाइबा ngam सुम पिथोकसे करिगिनो अदुनदि मदुद चेनरिबा लेंगा तो अदो अखोई मणिपुर ठुकाइना बसिन मन नत्रा मणिपुर से पुलब योन नत्रा कंगला दगी असान फल चले लेबा अदु करी कंगला चखिबा असान फल से कराय दरो म थंब मत करी गिदम का असान फल त करी अखोई पता पिथोकनबा व्हाई लैंड वाज को गिवन टू देम मोइद करी गिदम ता अखोई लैंड एलोमेंट का पीदिनो अदु दागदे करम कान मोइ हनगी दौरिगे अदो सिगुम्बा मथों होक्तबा को मणिपुर से थुगारगा लोरे खनबा अखोई पोकेट खर चंगगा लोरे खनबा मसिगुम्बगी मतम से मसि हेले अदुना मसि तसेंगना हातागदे अखोई कोर इशू से होजि कुकीना मिते हाननबा तौरपसे मसि खत नतेबा मसि द ओनली वन ऑफ द ओकेजन नेबा अदुना मणिपुर थुगाइदबा यावे मरमदि कनोदा होजि मणिपुर से अखोई मिते हाबसिना हंदगिबा मतमदा मणिपुर कंदगिगदबा कना लेगे हौजे अखोइगी सीपीरो आइगी सीपीरोना लम येनदुगी तौबा आइगी सरुकजे थुगाइदुगी तौनबा मी गातनेबा हौजि तसेंगना गाड़ी से थुगाइर मतुंगदा चकासिना आई लौरगे को असिगी ममाई लेनबा कनोसिना आई लौरगे अदगी बोने छिना आई पुरगे सिटसिना आई पुरगे हाबा अदुना हेन याम जलबने अदु मसि काबि यारोइना लेसे अखोइ मिते हाबा कम्युनिटी खक्तनेबा अद मसि ओइबनिना हौजि मिते हाबसे हातबा याबाय मसि नमधगबा मतुंगदा मणिपुर थुगाइबदि इरेले हाबिगे पोचिदा मैं मसे मसूम दि येंहनिंगे असेंब कोर इशूदी मदु ओइबम थोए अदुना तसेंगना हाइतागदि मोइना पुरेब कोर इशू से यारगदि प्रजादा को अखोइगी इलेक्शन मयादा असे चेंग येनबदौना अदु येनबदौना कोर इशू येनबिगनु असेंब कोर इशू पुथोपियो अदु लेबाक सि कन्मिनसी अदुगा तसेंगना आइदि ओजा बिमोलदि थागलेबा मरमदि कइनोदा ओजा बिमोलना पेनबसिंजे फजन फोंदे अदुगा आइना मोना हाइजब अदुमाइना मागी प्लेटफॉर्म से कितंग ओना बदंग तौरे हाबजे हाइजगी थगसरे ओजा तोमचा क्वेश्चन अमतंग हाइजोगी अखोगी ओजा बिमोल हाइबद हाइतारे अखोगी मणिपुर की ऑनरेबल सीएम दने माना हाइजे अखोगी ऑल पार्टी डेलीगेशन अमा कौबियु हाइबने अदुगा अखोइगा पुन्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुन्ना अखोगी मणिपुर से मायोक मिनसी मणिपुर से ngang मिनसी हाइबने सिमु हजिकी इशू मयाम दुदगी हाइतारे साइ मतंगसिदा अखोगी ऑल पार्टी डेलीगेशन अमा कौबसे तंगाइ फदबरा अतर कछु कायदम खन चुमे मसे कौ आइदि मसे हजिकी लेरिबा पोजिशन से लागदे कौबुमदि थोकप्रा कले अदु करी लेबनो खंगदे अदो मोय पॉलिटिक्स को मतंग ने एग्जाम कन जाहिनिंगदे अदु तसेंग माय तागदि को मोय मैम पार्टी थिनदन को मोय अपुन डेलीगेशन अमदे आइदि सेमुम थोकप्रा दे खंजाय अदुमदे आइसु आइ अदुदा आइ सब्सक्राइब तौजगे थगचिरो तोमचा थैंक यू सो मच डायलॉग की मखा चतरक दई पॉपुलर दम लाचगे पॉपुलर अखोगी कांग्रेस की हाइतारे कांग्रेस की स्पोकपर्सन होइबिना कांग्रेस की रोड मैप दा अखोगी मणिपुर की स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट लेना रेस्टोरिंग पीस होइनबगी दमकता अखोगी कांग्रेस की माइकैदगी हाइतारे पार्टी की होइबा रोड मैप करी करी अखोगी पॉपुलर न खंगबदा करी करी लेबगे एंड प्लान हाइतारे अखोगी कांग्रेस की प्लान दा
सेंटर की लीडर सिंह जो यावरगा कोई मणिपुर यूज ले भी इशू जिदा मतलब करमना कोई मणिपुर की प्रॉब्लम जे कांग्रेस साइड तगी हेल्प तौरगा स्टेट गवर्नमेंट जो हेल्प तौरगा मणिपुर की हुजिक लेरिबा इश्यूज में हमजे फोकस तौरगा मणिपुर दा हम थुना तंगदु लेता हनबा ngam loina na koi hujic BJP gi narrative mayam divergent ga hujic mad popular na haiba narrative tongan ba relative blame game haidi sima mayam lai se matau karamna masi koi congress ki congress side gi thengna ba yagadage at the same time koi gi hujic uja Bimol jo haiba all party delegate ko biu ga haiba se mane congress party je tasingna willing oirabra hujic hujic pa liba BJP lengak siga collaborate tawda for the sake of state ko Manipur lengak kan na bagida makta popular Manipur gi kholau se parliament ta May 3 gi thoiba thodok 2023 gi masidagi parliament ta Congress party na lauduna lai each and every leaders of the Congress party including the AICC president Sri Mallikarjun Kharge adudagi hojikna leader of opposition oibiriba Sri Rahul Gandhi nakna Assam gi MP oibiriba Sri Gaurav Gogoi Manipur gi leiriba crisis ki matang di am phajana parliament ta thambi ki adre atop top leaders India bloc ti yauriba Derek O'Brien TMC gi Mahu Moitra even akoina handak thengna gi bada India bloc ta di yaude adubu ya kaino gi Asaduddin Owaisi AIMM mana bauda Manipur ki issue se parliament ta pukat pirak pani mamang da sidi blame gi kari gi wari natti ko mamang da koi Manipur dagi laibirami NPF ki ama BJP chamina ba adadagi Bharatiya Janata Party gi even union minister so oibi ba laibirami ado Manipur ki issue gi matang da pukat pangam gi de maramdi moida permission pi gi de high command na Manipur ki issue gi matang da puthok pi yaro na high guy na high ba adu matam da yamna ton na leina ki kari gi no ton na leiri do haragadi moigi central leadership na ngang ba yaro na harak pada ngang bangam jagi di hai tare ko adu ba khoi gi Congress party gi leiriba like minded party singna Manipur gi matang da phajana dum parliament ta pukhat pi ba dum uraga lak pot ni adu dagi mamang dagi hauna Manipur gi Congress party na leiriba khoi gi senior leaders sing MPCC president yauna khoi gi CLP leader yauna leiriba pali ba sarkar government BJP government asida all political party ki meeting se kaubiyu hai base hanna hai gar poni maramdi masida ne tana doise masida tana raga khoi ke do ya bage prime minister gi appointment lobiyu ekhoi myam chalaka unasi hai bane ekhoi gi site gi proposal le tawru je BJP na lao unaje hana korpana taba ekhoi phamina se kaubiyu assembly kaubiyu ekhoi tanasi prime minister gi appointment lobiyu ekhoi unaba chatsi mamang dagi masi hairak la abani hojik so khoi dum hairi natra even Oja Bimol na phongdok pada hairi duni Oja Bimol na outer gi MP na parliament ta thamgi wafam singda mahaki maiden speech ju kari thamgi mayam na public domain da phasan leira ba potni aduna madu matang da adugi kaino du di changjalu dra gasu Oja na amka huji hairi se core issue gi matang da la pa matam jira ngasai akhoi gi tamanu ju pathok pi do all political party delegate ko biu government ka akhoi ga punna government of India ga akhoi ga punna mayok minarsi PM ki appointment lobiyu lepak miyam se ware iram dam kansi habane ado ngasai akhoi gi akhoi paung ton chana ju phongdok pi de am phajai haidi core issue je lukmai de yola leire ana haidi core issue je lukmai de yolaga yong da tan yen bi type ta tawbusidi masidi pamde hena paungna haidi citizen amo ina phongdok pi je ai thagale maram husi BJP na core issues lukmai dum yon mai tare matam gi divert tawna na bi damakta issues divert tawna na bi damakta dum lukmai di yolak pase masi gi against ta pabung gumba achauba yaidi lebak myam na sak naira ba mi amana ngasi notice window gi khutang da ngasi gi dialogue asida phongdok pirak pase idi am thagal le na haining ya kari gi no hadi core issues Bharatiya Janata Party na BJP na huji lukmai di yole pase masi yodbi gi no haibne ba ai khoi di Congress party na tawi ba Oja Bimol na handak tokhali ba aduragi MPCC na lawi role sidi paung tomcha nang sai lukmai du yon bigono haibido madugi lukmai du yolkano haina khoine su defend tawbane ba BJP na Manipur da leiriba issues mayam se divert tawraga t-shirt tam ka blame taw constitution paraga protest taw edu taw ena karemna chappal to nge hanam ka karemna dress code to ena karemna ra leibido madu core issue lukmai du yon ba praja se amam mada thamai raga tawge khanba madugi mentality gi against akhoi paung tom chana ga
vocal lo ngang birak pose thank you very much pawung ana ai haining heba aduna madu tawgano haina Congress party na madu defend tawri ne ba instead madu gi blame game gi thak ta lukmai di yolaga leidu saruk pudi honorable chief minister tamo yamba haina hairi dana ojabi mola yamba kanade all political party gi meeting ko biro government in India ga khoi punna lam thing minerasi adudagi akhoi myam chalaga prime minister unarosi appointment lobi haine appointment lobada yabiraktra bane ba chahi kya no chahi ani mukse tha kun hen base prime minister unagi habda yaraktra bani home minister unagi habda ipang phangaktra bane ba akhoi hati proposal thari phare prime minister unaba home minister unaba condition ma thamgraga manipur ga hana kaubiro manipur da laiba political parties me amjal punna phamina rako ki tanara je hairi ne ba experience level leaders me am laidina manipur da honorable XCM 15 years chief minister oira mini ada mingoina sum amamum lokhat pada experience level leaders me am laidina BJP gi dosu akhoi paung lok chaw khoi laidi adu dagi akhoi paung ojoi khoi laidi laidi ba mayam je politician da haibini ko adu na taba akhoi intellectuals ju apaw paw mayam laidi ai gi right thang da phambiri ba akhoi tamorinku laibiri mayam je kaudana akhoi kaidauji manipur gi matang ji da hana phajana khanara matung da road map se paliba sarkar ji ga punna yatmina je hana akhoi di invite taweba the people of Manipur also invited at the same time Congress party na so invite tawbiro road map pula punna yatmina je hana akhoi laurga laeba taga da mi dun tadri se masine ba yamna luri se adune praja sing se sanaraga leire haina aina haini se ana pawung na sai clear ona thambirak podo madumakti ai thagat leba madugi against ta aduga question amado kareba bada question ama je haita khoi leader haita center leader ga khoi noi congress ki center leader ga khoi lariba state ki leader ga popular na di high gra khoi manipur gi khoi road map ta puthok pa khoi yaujage na high gra masi taseng na willing oira bra haiba sum khoi high ba sum blame game ta sum high gra na taga taseng maki willingly hojik manipur gi lengak share collaborate tawbada ready oira bra willing oira bra for the sake of manipur imale ba kanna bagi damakta khoi party yeng da vida hojik pali ba lengak sin na tori ba thabak sing ji da mateng pangsilaga athu matam da tangdu leitan ba shanti porak na ba hona bada Congress party na willingly step in tawji ya bra na hai BJP gi MLA minister ani yauna Manipur gi separate administration ni parliament phamming manung du da jantar mantar da moi protest toraga we want separate administration or in the form of union territory the PBU kaina du maina demand tawri ne ba moina BJP gi MLA na ni ko masi mayok na raga la ise akhoi praja miyam ga loina na Congress party na masi mayok to kholaw law ra la ni Bharatiya Janata Party na madu ngambana te ko makhoi gi MLA makhoi gi minister ani na Manipur de tokai tara Manipur thugai ge habada praja miyam ga loina na CSOs mayam yaw na Congress party na lawr ga lakpa kholaw se BJP na ga tabi jana te moi di kem taw de yenga lairi ni moi gi MLA masamang na mantri na tawri ba mayam da natra willingly habis ai mamang du answer pi gre ngasa how bu ai high grade na Congress party na blame game sanade BJP na blame game sanaraga BJP na core issue se lukmai de yon na bo honarak podo ai koi di fact to put ga defend to bani for the sake of the people of Manipur machine koi na haining ba pot se aduna willing oi da bra habi question se masi arise to bom thokte kari gi noide ai koi na kawir o hairi ne ba kawir tra ba kawir o hairi ne ba akoi lakse gi amtang kawir o koi tana si hairi ne ba masi de gi na willing oi se kai the point pu thokani hai gen natra adune sida ai thamjage sigi tangkak sida thanga chari popular dialogue ki makha chatar pudai tamu RINKU dum la sage tamu khoi gi hojik haitare tamu na ju tabi re popular na haibda jo khoi gi oja TOMCHA na jo haibda jo haitare nya as a senior journalist moina editor moina khoi gi kari karam ba steps sing haitare khoi punna haitare political leader sing or bazu civil society or bazu even khoi media khoi digi or bazu collectively khoi jing Manipur ki core issues ji person punna khoi punna collectively pukhal laga mayam punna konna minaraga khoi rebuild haitare trust rebuild taseng haraga di khoi hi ki core issue je trust line rakta ba community ani gi marakta chokhai ra pa wakhan chokhai ra pa manarakta ba je masi manahan ji bridge ama sem na bagi dang khoi punna collectively khoi punna ama changsan ba ma mathau tabra haibadagi matang dane aina tamodang janingi je yam sume ngasi gi kene panel je khoi gi BJP gi amaga yaw madi nungdi nungai ga dawne adu keno live thiba ha ga yawdre anyway hojiki akoina road map ya kento bai bisada akoina every voice se akoina every criticism se khoigi paliba government da tawe ba even though akoi si journalist or jarasu citizen or su
ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯄꯤꯗꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯅꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ यूनिफाइड कमांड का सी मंगमंदगी का फलौन का लौथोक्री सी याम थुन का लौथोक्री सी इज देयर ए लार्जर गेम प्लान फ्रॉम द सेंटर काहेबगी पोट अमा अखोय द सुम उबा अगवा थौना याम फरमग्रबा अखोय की कनोना हंदक सिदै सिदा सीद चलू सिट तौ नोइन तौ द लाली सु एब्रोग्रेट तौ कायरगा सुगी केम सिंग से लोना कोडोन तवगा लोना मोइद लेरिबा नोंमै सिंदु कनोदा फाजलगा थमु काय हाइबगी अदुगुंबगी स्टेन गा से अखोगी याम बोल लोना करेजेस ओइना लोकदो होय पॉलिसी दी ओरंबे अदु तरुबदा सोलकदबा अदगी डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स मैम अमदा कायरकदबा मैम अम लेरंबे अदुना अदुगुंबा थबक सिंदु एक्जेक्टली डायरेक्टली तौरक्तबदी याय तौबदबु मियाम फ्लाउस याम वारे ना करीगुंबा थबक खरा माना पाइखत हनिंगबगी अखोयदा अपाम लेरी सिंजे खोलाउसे याम लावेबा अखोयना लाउरिसे सु एब्रोग्रेट तोहलु हाइसे क्वाइदगी अहाम खोलाउनेबा मसे करीगिनोबदा सुसिना मरम ओरगा ngasai हाइबिगिबा लिसांगसिना टैक्स लौरइबा खोलइबा मयामसे सी नेशनल हाईवे सिंगसिदा चटपदा मस्वाइदा लौरइबा पोतसिंगसि मखोयना अयाम लौबनी से अखोयना खंगबनी अदुना मस्वाइगी एरिया सिदा हंदकी लेरिबा इरांगसिसु मोइना इंस्टिगेट तौरगा मोइगी मखादा अखोयगी मी मयाम इंजलगा सेमगलगा अदुगुंबा ओइरंबा याय हाइबगी अदुगी थ्योरी मयामसु पुखनरइनी अदुगा डिस्कशन मैम सिदगी चही अनि फारकदोरबसिदा तौनरिबा डिस्कशन सिदा थोगलेइबा कदाइदगी थोलकपनो करीने थोलकपनो हाइबना चिंगबा मैम जे अदुम खंगबनी प्लस इंडिया की मेनलैंड इंडियाना मणिपुर सिदा येंगिबा मियेंगसु अदाइदे येंग्रबनेबा अखोय नैनगरे मणिपुर सिबु इंडियाना के थुगाइबा ngमगदरा हाइबगी चैप्टर मैम नैनग्रे वकील मैम यादना तामो याउने मैम नैनग्रे अदायद याब यादब ले अदगी अखोय सिदा थोइबा क्राइसिस सिगा म्यांमार दा थोइसिगा अनि सिगी कैनोसिदा इंडियाना एक तौबा ngमक्तरिरा नत्रगा मणिपुर गवर्नमेंट सि नोय केम यावगिनु काइना आदगी खुथिलागा तागला अबरा हाइबगी अखोयदा चिंगनबा पोटतो अदुम लेबदुना अदुआगी एरिया दुनेबा अदुदा अखोयना हाइजरिना मदुआगी फिबम दे यौरगदी हुजिक्ति मणिपुर सि कायदे हाइबा सुयारोय अइना चीफ मिनिस्टर की कनोदा खितंग याजनिंग द पोट अमना आई लेरिगेदी मणिपुर कायरोय हाइबदो मा लेरिगेद मणिपुर कायबा सिम खतंग दी आई मधुगी पोट में क्लैरिफिकेशन तो हनिंगे दी कायबगा मानब फिबम अमदो लेयेबा मणिपुर लेजे हाइबगा वानी अखोय चुसामपुर चटपा ngमदे असोमदा लेरिबा कनोगी कांगुदो अखोयदो लापा ngमदे कायरगुबनिना अदुगुंबा कनोसे अखोयगी अदु हाइबगी मोहता अखोय चंजनबा हाना लेगिबा अखोयगी IDP सिंसे सी चप चाबा सिक्योरिटी तौरगा मोगी लेरफमदो होय थुगाइरे मदु कनो हलु यादबदिना थुगाइगे सिंदुगी कंपेंसेट तौदना खोतना ग्रुप तौरगा अखोय अदुगुंबगी पॉलिसी अहाबगी ओइना पाइखलनी काइना हाइबदी इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्रीफेब्रिकेटेड हाउसेस को अदुगी बहुता लेरिबा लमसिंगसिदा मतिक चाबा सिक्योरिटी जु पैगे लेन ला अमे लेमनि केनो लेरिसे अखोई पॉपुलेशन सिगी येंगदी को सिक्योरिटी अमगा मी कुंथ्रा का थुनरिमनेबा यें अखोय पाथोक मतमदा अदुगदी सिक्योरिटी सिंगदुना फजना ngahallega IDP सिंगसे हाना हंजलहनबा कायना कगिनो दु पेनदबसे अदाइदगी थोलकपनिना अदाइ एरिया दु ग थबक ओइनगा खरा पाइखलकपा हौरा अगदी मियामसिदा ओ खोई गवर्नमेंट से खोई लीडर से करीब खरदी खोई दमकत खल्लगा तौबिरिदना हाइबगी वाखल्लोन अमा लाकदबा अदुगी अदुगुंबा पोटसिंगदु तौबसे उरक्तबदुननेबा अदाइदनेबा खोइना खलैसे मणिपुर से नमलौ लौगिबनी हाइबसिमा अखोई मियामगी इंडियाना मर्ज तौबदा सी इलीगल एंड इलिसिट नेना हाइबगी मियामगी अखोई रिजोल्यूशन भोग लेग्रबनी मणिपुर से अदुगी मतुंगा मणिपुर से पार्ट सिगी स्टेटस ता थंबगिबगी मरमदु अदुसु करमाइना हाइगे मतमदा Constituent Assembly debate ta Dr. Ambedkar masana Manipur city chawkataba adudagi keno tawba ngamdaba phajana lengak leiba ngamdaba adunina moigi election tawbase moida chanade haibagi aduga plus communist ki yam kanna kanba from dina namdha da di yaro madu election to hambe yaro state hut to piraga tawbase yaro haibagi pot am khaktuda moina semgiba akoigi representatives yauna semkiba yaubhandana semkiba constitution ama oibanina akoigi oiba akoigi khallaga lamdam siga chanaba ama oigi
constitution ama semgidabnina akhoi manipur sibu moina karamba film da thamninge haba potche yam toina akhoi hangba hori che adu daineba adagi mathang lae state root phangbasu ngasai gi article akhoi manipur state root phangdringai mamang manipur keno tawdringai mamang se manipur se thugai ge taromeba kamaina manipur se leheloi ge taromeba purbanchal pradesh aina ma sem kanda manipur si kogi lehendana ba honarame adugi mayuktani kogi hijani rabotna kogi adugi mayukta kogi release alubadagi keno tawdana underground tagris aduneba adugi matungi tangkakta 72 da state would be basida koida constitution sida akoi gi mi yaudana semkiba kogi chanaba lehausigi khallaga semkitaba constitution oibudu da nauna kogi khanba malaga hapa ise अखोइसे कायरसनु हाइबा मानबा मखक हापचलगा 371 सी गी पोटसे हापचलगा थममबसे सिदैसिदा क्लोज अमत अखोइ म्यामसे पुनजननबगी क्लोज अमत याउदे खाइदोकनबगी नतना अदना तांकक कयादा मणिपुर से थुगाइनबा अखोइगी काहेननबा पुयहनदनबगी पोट अमा तसेंगना होनरबरा हेबसे हिस्टोरिकल कनो सिंगसे अखोइना मथंग कनो तांकक नाइना नैनरक मतमदा मसाई एरिया ददी तसेंगना मोइना किसुगुंबा प्लान मणिपुर से थुगाइबसे प्लान तौरबरा हाइना खलेबा तंजासिदा अखोइना मदाई एरिया दु पुलप चंजंगदबसिदा इंडिया गी मागी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी लेरिबा अदगी कलादान प्रोजेक्ट की लेरिबा अदगी एशियन नेशनल हाईवे योगदबसि लेरिबा सिदैसिदा बर्मा द थोइबा क्राइसिस न मरम ओरगा बर्मा की फिल्म से करी ओरकनी करी ओरकदोरि नोइदो खंगदबनिना मखोइना अखोइगी सिदगी सिगी इरांग सिदा मखोइना खुद थाबसि थारुगी नोंगाइको बर्मा से साउथ एशियन ट्रेड से चावरब पोनी लुगिस एशिया एगेस एशिया की लेरिबा पोटसि चावरब ट्रिलियन मल्टी डॉलर ट्रेड नेबको मसिगी पोटसि माइ पाकनबो होनबदा कोई करिगुंबा स्ट्रेटजी का लौगनी हाइबगी ngairaga leribra aduna kanogi akoigi hujiki chingi kanghu somda yawi haisida khut thaba yadaduna leribra haibana chingba wafam mayam ma tholakpa extension tawdaba adu kano se extend tawi haibagi chi thoktaba susi sum extend tawga leirambagi mongumba lakpa sina akoida chingna leba akoigi pochibu karino tawdoi sibu haise maswaidane ba akoina state sida leriba lehausida pokchaba akoina su yam thajana akoigi su lusingbasu oibiriba akoina su yam thajaba lebak sibu yam nuksibane na thajabiba singsina manipur hana kandaba yade Manipur की दमकता कोई लेट तब यादे इंडिया गवर्नमेंट की मोई सेंट्रल लीडरशिप ना मखोई द पिरे इबा मखोई द कनो करीगुंबा मोई हाइनिंग बा हाइजर सो कोई मणिपुर की फिल्म से स्टेबल होंदब यादे हाइना कंप्लीट कनो से मागी लखपम थोको मागी कनो दो थबक तो मथौ दो निति जना तौबीर अगदी हाइदी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द तौबी हाइबनी को कॉन्स्टिट्यूशन थुगायरा तौबी हाइबनते मियाम खुदिबक मागी मतुंग इलकने बा हुजिकता हाइबी बदुदी पॉलिटिकल पार्टी मखै पुंबी हाइबनी आइना मो हाइजरिना मियाम सिगी लुसिंबा ओइना मियाम सी अपाम कोलाउदुदा थबक ओइना पांथोकपिरो अकोइ खुदिमक तुंग इंजरके हाइना हाइबा पोतुनि फमिबा फमसे फजना सिजनरगा अकोइ फिबमसे लोइसनबिबदा मतेंग याम पांगबदा अचौबा खुलाय अमा ओइना सिजनबिरगा मणिपुर शांति पोरपसे अकोइ खुदोंजाब पाम मी खरसे खंदोकपिरगा मोइ बिसु अदम दंदि पिबिउ खुदोंजाब पा लौरिबसिंगदु थुदे पितारे अदुगा अदुगुंबा मयाम तौरगा मणिपुर से अखोई चाही अनी सुजलकदोरबनिना स्वाई एरिया से वाखन बौती अदायदा खल्लकांदा शांति पोरकनबा थबक खरा लौखटपदो विजुअल एक्शन खरा अखोई उहनब खरा चंगी है दुमा आई स्माइना थमजगे थगचरी तामो रिंकू आई ngasiगी डायलॉग की अरोइबा वहांग हाइबा तारे डायलॉग की अंग क्वेश्चन जाय ओजा तोमचा दे लाक्सरे ओजा कोई मणिपुर जे तांकक खुदिंगी कोई तामो रिंकू ना हाइबा हाइबा अदुमाइना हाइतारे कोई मणिपुर जे काइना थुगाइना नाकन कया कया दगे दुम लाकली ngasi फाउ लाकली अदु हौजिक फाउदी थुगाइबा ngमदरी कोई मणिपुर गे कोई मियोइबगी मणिपुर लेबा कम्युनिटी खुदिमक हाइता कोई रेजिलेंस होइबसिना हौजिक ngasi फाउदा मणिपुर कंद्रु लाई मतुंग तानाजु दुम कनगिनी मणिपुर जे सुंकाइ खैरोय तामुदा इन लाक्सनिंग बा ओजा तोमचा इन लाक्सनिंग बा वाफम दे कोई CM जु अदगी MP जु ब्लेम अदुम तौनरी कोई CM ना हागी वाफम मदा BJP पार्टी खक्तना मणिपुर से कन्बंगमगनी अतोपमतना कन्बंगम हागी वाफम अदुगा अमरोमदना MP बिमोल हागी वाफमदा हजिक मणिपुर लेरिबा लेंगागासी सेंटर की डिक्टेट हाइतारे सेंटर की कॉलोनियल रूल की टाइप सुम तौ लेरी मोइना हाइबा सुम इलगा लै हाइबा वाफम मुसु लेरी मसी पुनमक्सिंगा पे ओजा तोमचाना जो हागरे मणिपुर की इशू से कोर इशू से हजिक कुकी मिलिटेंसी कतंगति अतोप तोंगान इशूस मयाम मुसु लेरी पुनमक इशू मयाम सिबो कोई
प्रजा मैम तसेंना खंगब्रा नत्रगा अखोई चीफ मिनिस्टर मसा मंगना जुहागिबा अखोई चीफ मिनिस्टर मणिपुर चीफ मिनिस्टर मो एबसे याम वागजन मथा याम साब थबंगनी अराइबा थबंग तेजे मणिपुर की इशू याम बसिन मरम रगा मणिपुर जे तसेंना याम कॉम्प्लेक्स स्टेट अम ओइरब्रा इंडिया दा ओजा तमचा अरोइबो हां तसेंना हाइतारगदि मसी कॉम्प्लेक्स इशू स्टेट से मसी ओइबम दि थोइ साइगे ओजा रिंकु ना सा हाइबिगिबदो कॉन्स्टिट्यूशन सेम मतमदा सा अंबेडकर ना का हाइगे हाइबदो अदुदनेबा साइगे अखोइना हाइजरेसे अखोइ ज्ञान ताब म संग अखोइ वखल लोकसिंग ताब म संग करम पार्टी से कनानो हाइबजे अखोइ खंगम संग हौजिक असि ngaraंगी वान तबद को अदुना साइगे लमनौ लोकसन बसे कनाना लोकसली मतम दुदा कनागे गवर्नमेंट पाले साइ ममांग दो साइ हाइजगरे को एमएलआर पुसलबो कना मतम दनो 371 सी कनाना पुसलमनो नत्रा तसेंना हाइतागदि कनो सी पोट मयाम जिनबा अदुननेबा असा अखोने येंगबा मतमदा मसे तसेंना हाइतागदि मसे हाइनिंग दवने अदु हाइब तागदे अदुदा मिचंग जंगे अखोन हाइरकनेबको अइगोंदसु फीडबैक आम लाइबा नुआइते ताबदा मनमदि कनोदा असेंगबसे हाइरुरगा कनो असेंगबदुदा मिचंग जंग मानबा लेबा अदिगे अतोपमना अखोइगी कनो अखोइगी को कनो से डिक्टेटर सेंटर की यका इन बाइजे इंदबा कना लेगी अखोइ रीजनल पार्टी पानबा खतने यका येंगदबा अतैजिदि तसेंना हाइतागदि हाइ कमान लोइ लेना कांग्रेस मतम कदोगी कांग्रेस मतमदा कनो रिसांगसिंग मथंद लेमौरि दु करिनो हाइ कमान ना हेंजलपदिगे अखोइ मैम लोइ तोय ना मथंद थममगा एमएसपी के गवर्नमेंट सेंगरि नत्रो अदुबु मोदि सजा ओइबनिना अखोइगी चोंथोरिबा सजी मैम दमु चाथोखिबा तप 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 लागा चैखे मतुंग को अदुना होजे अदुगी पॉलिटिक्स तो ओइतागदि आई हाइनिंग ड्रे मरम केनो अदुदि आ योंग चकरे होजे केनो इंडिया ब्लॉक काय बि फिल्म लेना मरम केनो दा इंडिया दा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी से कर्म मेक सेंगरम अदि मणिपुर दि मणिपुर दा ngasi बबदा इहो होर केबे मतम दा फरेन इशू कमाइ लो संगीगे पी किब्रा कोइदा मतम दुदा स्टेटहुड एक मी सिद्रिबो पीदम नत्रो कर्म मतम दा फजन पिरखिबो यावगेबा मयमनदि पंजाव साव याकने मोइनदि वोट की पंपी पी हागने आई पी कमाइ पी की याम लाइन पी गेना लाइन पी मिन गिदना खोदि मसे केमता मगुल लेतबनो उरेबो अदिगे 18 जून मोइना कनोगी तौरबो नत्रो एक्सटेंशन तौरबो नत्रो अखोइ प्रजाना एक्सटेंशन से याद है कंदा मोइ हंदोक्त्रो अदुम पोट खर चंगे हाबा याम सबना हाय तागदि अखोइगिदि मतममदा इंडिया से को कांग्रेस नदना कनामो पार्टी अमत लेते उपाय लेतेदना बीजेपी तौरपने हजिक हाय ना बीजेपी नत्र कांग्रेस से प्रजाना खनबे याबा पोतम दिलाएबो को अदुबो हाना मखोइना यामना हेना डिक्टेटर ओरिङदा तौगिबो पोत मयामदो मधु अखोइगी मणिपुर दा अखोइ पान बताएबा आगे वा खंगदे अखोइ मणिपुर दा तसेंना मणिपुर सोनगिबसि कनानो करम पार्टी ना सोनगिबनो हाइबजे अखोइ येंगबता अखोइ मणिपुर की इलेक्शन हांद्रो इंडिया इलेक्शन देगी अखोइगी इंडिपेंडेंट फाउंडन अखोइ इलेक्शन तौदना अखोइगी चिंगी लोइनमक पुन्ना अखोइगी चिंगतम पुन्ना लेबा ngamuina mi natraba masi thugareisi keginoda matamdu tawon अखोइ कनो हिल नत्रगा कइनोना अखोइ खनब्र खाइब्राबा मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना अखोइ याम सिना याम डिवाइड से थम्ब्रा थमदेबा अखोइ पुन्ना दम पांबे याबगी पोतम लाएबा अदुगा मसिगी पोत मयाम अम थुगारेइसे मदुना अखोइ मसि येंगबम चांगे अदुना अखोइ मसि याम कना हाइनिंगदे हाइबो मतमदा अखोइ फतबा लाकनी पार्टी मरमदे कइनोदा एनी पार्टी अमना हाइंग मतुंगदा पावर पाइप पे तंगलागी ममांगदा मूर्ति अम खिलमबदो कनाना खिलमबनोबा हजिकती इबदो अखोइगी कनो निंगथौ नर्सिंग की खिनग्रे अदिंग ममांगदा कना खिलमगेबा अदो अखोइगी कनो मुथत नत्राबा अखोइगी हेरिटेज मांगन नत्राबा मसे याम कन पनरुगा करी काना गे हाबनीदा अदुना कइमता कांदे यावरिबो मीसिंगजे अखोइ मणिपुर की को अखोइगी सिगी सोइल की मी गातने अखोइ वकल खनसी दुगु तसेंगना हाइतारगदि को यावनिंगबा पार्टी दे यावसनु अदुबु मखोइगी पार्टी ना याव पार्टी ना पार्टी दुदा को अखोइगी मणिपुर गे थबक खरदि तवहनजे नंगनादि सी तौग्रे अखोइजु सी तौगेना हाइबदु तौबो चिंगदनबो मोत को परे बीजेपी ना इनर लाइन परमिट कनो तौग्रे अदगी कनो से अखोइगी 18 जून दा तौगी 18 जून की इरांग दुन मार मोइदना मोय एक्सटेंशन ओ सीपीआर जे हंजंगरे करीगी डिजिग्नेटेड के मयाम करीगी मणिपुर की मनुंग लेहनबनो अदु लोथोमुना
ꯅꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯦꯀꯣ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯈꯔ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯛ ꯑꯃꯅꯈꯔ ꯍꯣꯟꯖꯜꯂꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯈꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯑꯃꯅꯈꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯗꯤ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯀꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯥꯏꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯅ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯨ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯁꯨ ꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯁꯃꯟ ꯈꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯀꯥꯏꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯆꯦꯠ ꯐꯛꯑꯒ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯈꯟꯅꯕꯗꯣ ꯎꯍꯜꯂꯦꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯅꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯀꯨꯀꯤ ꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕꯗ ꯊꯤꯡꯉꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯇꯨ ꯅꯨꯡꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯨ ꯑꯥꯔꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯦꯁ ꯑꯝꯇ ꯊꯥꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯡꯀꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯁꯜꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯁ ꯑꯝꯇꯪꯗꯤ ꯄꯥꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯥꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ BJPꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯟꯁꯦ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 21 ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 19 ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯝꯇꯁꯨ ꯊꯥꯕꯤꯌꯣꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯝꯇꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟ ꯎꯀꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯏ ꯅꯍꯥꯟ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯩ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯀꯧꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 21ꯒ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀल 19ꯒ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯥꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯎꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯤꯒ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯤꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯏ ꯂꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯔꯒ ꯊꯝꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯦ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯊꯣꯡ ꯍꯨꯛꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯀꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯤꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ BJPꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯌꯩꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ तसेना है तो कोई ख्वाई पाम दे कोई रीजनल की ओइबा फोर्स अमा अखोई पामजैबा अदु लेइतबनिना अखोई को होजि DMK लेदि अना DMK लेदि तमिलनाडु याम पोंग लेदि सिदे होजि बिहार म खुद थाबा ngambro अदुमाय तौदना अखोई को अखोई पिबेट मचा चावबा ngaइबा हैदना ngaइगे तो मतम नेबा दुगा तसेना हाइतागदि होजि की लेइबा मेजर ख्वाइदगी म इंडिया की मनुंग लेइबा ख्वाइदगी चावबा पॉलिटिकल पार्टी सिना नत्राबा मणिपुर से एक मोइना दि छनाना तोफल लगे तादि मोइ ngамद्रो मन मोइ मखुत तारिबनि अतम मोइ चिंग तमसे अमतनि को हैना फजना सेमबिरमगदि दुम यादो करिगी कमन टाउनशिप करिगी सेमदगे तोन तोन लेलि केनो खोइ तंपाक्तदि कमन टाउनशिप ले मोइ लोइना मक्सिदा ताहली अदमाय तौदना चिंगी जगह सिंगसिदा जात सुना बाय तारे को तंपाकी जु ताहनदर को अदुदि लायदना हानगी तारमबु तानथोरबनि ने हजि मसि ताबा यानबु सिनग्रबनेबा अदु करिगी तंपाक्ते पुन्ना ताबा यामिनरगा करिगी चिंगदा अदुगा अखोइ SD तौगे तौदा ngana nan ama तौइने मोइ लीडर अमना कुकीने हाबा कांगबुना अखोइ मानि मितेना SD तालिसे अखोइ चिंगी लमलो चिंगसिबु मोइगी मपाना थमंबा लमलो कोनु निंथौगी लम नत्रो लेबाक्सिगी लम नत्रो मोइना आदिगी लागा सैदांगा लागा मोइसे लोइ ब्रिटिश की रेकॉर्ड मतुगिना मोइसे नागागी खुनसिंगदा टैक्स थिगे दौने हाबा लेयु नत्रो मपा मपुना थमंबदौना अखोइगी मदरलैंड काइना अखोइगी फादरलैंड काइना लोकाक्सु मोइ ममिंग थोनग्रे कौबुरुसु थोनग्रे इम्फालसु थोनग्रे खर लेगा अखोइगी सैदांबा ओनगदौरेबा असिगुम्बसिदा सी कोरिसुनेबा सिदि ngang de haba ne ngang de yaro de haide moi sidai se phammunabagi sum yena dana leireba nang phai nang phate na korisi du chatlo haba karigi noi manipur noi thuga be abra noi siguma aram ba tawu abra hai karigi haide geba moi masen sum chaine leire hai mai kano punba matum de kana khangne mathang chai de moi punna dum phamin na ga gomen no pamina gi bisai kano manipur da du ngata ne khoin uraga laisi पाना खना यारसु को गवर्नमेंट पामा तो पुनै त पामिना कि दोनि ओजा ने त खुरना कि दोनि या आम्बाय ने त हाइना कि दोनि अदुगी पोतो अखोइ प्रजा त तौबिगन होबा द नोखै हुम्बुसिना अखोइ मणिपुर जि साना निंग मोंग द साना बय याइबगी वाखल जि मजि तोक मतम यौरे हबजा इदि हाइजनिंगेबा अदुना मणिपुर की कोर इशू दि करि हाबा मतमदा अखोइ की को इपा इपुना थम्बिरमबा अखोइ की चिंग तंग की लेबाक से मसी कायदना होनबदो
मधुनी अदुगा हौजिक नातै चादब मी खरना को ममिंग पंगथोन थोनजग मसी अखोई इपाई पुनी लमनी का हेगे लेबको अया हाइजो कनम करम नापाना थमम हाइजे मसी अनपार्लियामेंटरी वार्ड ने दि हाइरकपदि याय अदुगा मसे इपाई मथंग मथंग चकत कदबा मोइसी सिद चंगी ब्रिटिश न पुरकपने हाबम दि लेरिदना अदु मपा मपुगी लमदि नतेदना दु इतागदि अदुना सिगुम्बसे फजना कनोसे वखल तामिनबम चंगी पृथ्वी हेबसे अखोई लोइनमक लेमिनबा याबा मफमनि हेक्ता हानागदब नते अदुनने को फजना मी सिंगसे लोइनमक डायलॉग तरोगा तबो याबनि अदुगा हेक्ता मसी सुंगनांग हाइबा माले को अखोई ऑनरेबल सीएम पॉलिटिकल डायलॉग हेबसे हेक्ता पल्लेबा मसी पनबिगनो हाबा करीगी पॉलिटिकल डायलॉग ने बा इमिग्रेंट का अखोई करीगी पॉलिटिकल डायलॉग तौदेने बा इसिनि नाव खनबदु पॉलिटिकल डायलॉग तौगद्रो अखोई जी पुन्ना लाकमिनरब नत्रो अईगे इसिनि नाव खनर को दम असनाबानी मरके पॉलिटिकल डायलॉग हम तौतारे हाइसे हाइबि याब्राबा याय अखोई असम का खनरगदि पॉलिटिकल डायलॉग तौबो याय अखोई मोगी पुलक्तमनिना बर्मा का खनबद पॉलिटिकल डायलॉग तौबो यायबा अदु मणिपुर से पुन्ना लेनेरिब मसेनसिदा इसिनि नाव दोंना लेमिनार को सिदा अखोई पॉलिटिकल डायलॉग हाइबो वहाइसे मसिदि पुसन बिरकनो हाबा अदना मसी पुसलपदुना असम नाकंदा को सुम कंजल लेबा अखोई खर कन्ना तहुरिसि कायरकदोरे अखोई थोमी बिसे कायदोरे मई चटपा होरे हाइदना सम इरांग जे हेंजलपदों तौवेबको अदुना मसी अखोइना याम हाइना तौबो ताय अदुगा तसेंगना हुजिको खेनब मयाम से लोइना हुंदोकपिरगा मसागी को अखोई कनोन हाबिरबा कांग्रेसी कांगपुन हाबिरबा अखोई को मागी कनो पुन्ना फमिनबा हाबिदो को मदु आइदि मदु याम मथोक ताब्राइन खली अदु तौबियो मोई खक्तगी पॉलिटिकल पार्टी खक्ते नतना को इमिनेंट पर्सनालिटी सिंगसु यावन बियो मंदि कनो पॉलिटिकल पार्टी खक्तगी लेबांग नते हाबिजे कौबिगनोबा मंदि तौंग इमिनेंट पर्सनालिटी को असे अहल लमन मयाम ले लाइक लाइसो हाबले मोइसि तौरगा पुन्ना डेलीगेट सेबियो को अदुगा आई मदुमदि आई ख्वाइदगी को नीड ऑफ द अवार्ड दि मदुने हाइना दि थगचरी ओजा तोमचा आई पॉपुलर द मिनिट अमतंग आई पिगे खोगी चीफ मिनिस्टर हाइबदो बीजेपी इज द ओनली पार्टी कैपेबल ऑफ सेविंग मणिपुर पॉपुलर यस चीफ मिनिस्टर दी दुम मखल मथेल गे दुम मतम मतम की डायलॉग से होंगा दुम फजा फजा दुम हाइबनी अदुना चीफ मिनिस्टर ना हाइरे बीजेपी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी टू सेव मणिपुर BJP is the only political party who is destroying the beauty of democracy here in Manipur as well as constitution ki phajaba structure thugai je Bharatiya Janata Party nani how example amakak pige moi gi MLA taret ministers ani yauna Manipur dagi tokhai tarage haina kholao lawe aduga kamaina BJP is the only party who is going to save Manipur haije masidi mayamna su yaningo hena khalleba अदुग हुजिक अखोई पाउंगनजु पाउंग तोमचानजु फजना थंबिग्रेदना मोय हुमफुना सानबीरनो मणिपुर प्रजाम्याम जे सानबीरनो हाइदना होय सानबीगनो हुमफु लेरिबजिना हुमफुगी मकोक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नसु याने यानान मतम की इशू याने यानानबा ngang के हाइबदो तौबिदबिदा हुमफुदुगी मकोक अमोइना हुमफुजे फजना कमाइन तौरगा अखोई तानसिगे हाइबगी लंबीदो मदु मसिनबीरगदी मणिपुर से अफबरोम लाकनी है खलेब करीगिनो मणिपुर कांखों चायरगा मणिपुर ज्ञान मेन तादन लेरगा कांग्रेस पार्टी लेर कईदोइनो मणिपुर ज्ञान मेन तादन लेरगा भारतीय जनता पार्टी ने कईदोर लेदोइनो मरम ओवरऑल खोज मणिपुर की प्रजा अमने है मणिपुर की प्रजा अमने है पॉलिटिकल पार्टी अमदुदी एफिलिएट तवी नत्रगा सीएसओ दुदी यावी माना दुदी यावी रीजनल दी यावी नेशनल पार्टी दी यावी हाइजबे वाने है मणिपुर तंगु लेताना लेतरबदा पॉलिटिकल पार्टी अमद लेरिबनी है अखोई दी तंगु लेता है हाइबे यारिब्रा हाइबनिदा अदुरगदी हुमफुदुगी मको ओरेबा पाउंग थंबिउदो आई एप्रिशिएट तौवेबा हुमफुदुगी मको ओरेबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मसाना हुमफुसिगा लोइना कमाइन तानसिगे इंटेलेक्चुअल्स मयाम म यावरगा अखंग हे मयाम यावरगा तौबिरगदी फैयना खले अदुगा अमुक हन्ना प्लीज बीजेपी इज द ओनली पार्टी हु इज गोइंग टू सेव द फ्यूचर ऑफ मणिपुर और मणिपुर कन्ननबनी हाबदो मदु तंगदी आई थंबिगनो हाइना हाइनिंगे मरमदी प्रजा मयाम न मदु कनाना कनानो हाइना खंगलेयबा बीजेपी न मणिपुर एमएलए सिंगना मिनिस्टर्स अनि दुना अखोई पुल्लरोय सेपरेट मिनिस्टर पिरो यूनियन टेरिटोरी की फॉर्म दसु पिरो हाइना हंजन लावरगा बीजेपी न कल्लिबनी हारगदि अर्थ दो पूरा ताइबंग सेबा न रेना मसिदंगदी थमजगे अदो कॉन्स्टिट्यूशन न पिरिबा पावर चुमना चलाइबिरगा आइन की वांगमद तौरक थबक थौरम खुदिमक्तुदि इक्वली ट्रीट तौबिरगा मदु दंदी पिबियु इंस्टेड ऑफ वैली दना फुल लॉ एंड ऑर्डर चलायरगा चिंगी एरिया दना करिगुम अमता तौबंगमदबदो मदु दंजु तौबिगनो मणिपुर अपुनबसिदा चप मानबा लॉ फजना मणिपुर सरकार से लेंगाक से अखोई सोनब लेंगाक नते अखोई मसिमोगी थाकता अखोई तौबंगमी तंगु लेताब पुरकननबगिदमक्ता
सेराना आइन थुगारी कांगू से अखोई आइन लाक्षनगनी है मधुगी थाकी पावर पुरागदी अखोई मैम यावना खुबा पुन खुमिनगनी है मसी अरोइबा स्टेटमेंट आई थमजगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू पॉपुलर सी मणिपुर दा अथु मतमदा तंगदु लेताबा लेबाग अम ओरेशन हाइबा फम थमजरगा पॉपुलर तामो रिंकू अमदी ओजा तोमचा बुखोई ngasiगी डायलॉग असी मपुंग फान बिबगी दमकता हन्ना थगर फोंदोक से थैंक यू सो मच लोइना लोइना यंगबिरिबा ख्वाई पुनमक पुजो ngasiगी matang asida losinjarage thank you good night